Kani gade gapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ban penyar ya kejeli terikam cungka. Ketenat sipai ada kapot jangka Border Security Force. Kadan kejing temu ban tiat jaka hamau karuan. Ha kejing he ke ban long kumba henriu pau ekar AA. Na kebenta ban bu ya ke jaka terikam jangki officer jangka ni ketenat. Kenang ban pensok ya ke ni ketenat ban terikam ha kitahan kapot ha pedang kari India bat Bangladesh. Ban pun orlong ya ke ni kejing temu. Kani ketenat kala paru da kejing tho seki bor penyat district jangka South West Castles District. Ha kebana kaliang ke Deputy Commissioner jangka ni ke district. Kala pentip seki nong sensas nong bagi tra jaka ki bamunjer bande ya ki jaka jangki. Halor kini kejing temu tiat jaka jangka BSF. Kawai ni kisang bahalang kebalayang ban persya ya kani. Kedai ke New Trap Youth Council. Kebahni kesngi ke kendai terik ukala lingkon. Kala lej IT ru da ke dorkhas Sya ke Office Trikam jang Chief Executive Member jang ke Castles Autonomous District Council. Bandawa na u ba ke KHDC kamdai ban ai no objection certificate yaki pajba ne yaki clear sensar snong bat ki hima bande jaka syakatnat BSF. Di persya ya kani ka jing temu jang ke BSF ban thir jaka po mokorat hi namar kumba philap hi dal jang kaman. Wei la yo jaka u sipai hakaleng gabri ni otrap hi lawan rakyat sibun ba ke jing jenjar ke jing chong sir bat kumju ru ke jing bom suthu jing bot bat ki ru poj ba hapo ka dong kathan ta fen pej nuk sa mau sebut tani happy valley tani hapo opor selong keleng fen lap hi ba uspai hi usai penthut usai pendik ya ka yat ka yeng jong ki breu usai penlong ki jing checking ki bo fer usai pensange iki kali ke bayat lingba gitu jaka bat kani kalong ke AKA ke ba ngimla man pediang bat ngim kwa beno i bakum kani kaya jingjia kan jia hapo mokorat hi bro hui sakoi kumba POE kalong ba haba u sipai u sim ya kan gono jaka upen kala ya tu ke area syaka cantonment area the way kala ke cantonment area ngide bentim bakatu go jaka kam hapsu opo jong kesik sidul kabomut ba katu go jaka kam hapsu hapo ajin kemi jong ke council kamut kam hapsu hakano gono ke hima kam hapsu hakano gono dor basnong kala dei bet kari India ka balai lut kabom don benta ru emsho but kabri ni trip hi bro koi kasnong kanom lasu ban pej ya ka jinglong ke jingman hapo jong tu area kanam don borsu kan council tu kanam borsu ki himaru kanam borsu kabumur wei kala ke cantonment area katu kala dei be cabar jong kari hasi tingi nak liang kerja bendru ngeladu sibun ba ki khandau ke siap hakini kisngi ki baladap ngeladu haki sipai datang hane po selong ru labun ti nginum kwa su ba nginang du su ki khandau ki siap sya kini ki borsen syar ki banabar te jing temu jong kaseng ban ajing tho sekini dor ba trairi namar kumba POE hi po jong kane kalan acquisition act ka bathamai kembala penmi o harja kharlai ka sarkar kanumla ban sim ya kanu gono khando khlem do yo jingbit na ke HDC bat ka ke HDC hakipor ki baladep ladep kermsai ba kamni ban aya kanu gono ka NOC lada kamla ban yo ya ka jingbit na ka hima bat na kisnong ru kumju tilar penpej susu hak tu ka ang kiladap ong ba kasnong lani kinu kinu kiru simet ki ba thu bandi ya tu jaka syaki bor ki banabar ki am penlung ki dor barsnong ki hab ban ther tai ha bat khamtam ka anhi ka ong ba bakandon kanu kanu ka land alienation na ki haki tribal area kata ka di bandi tang ka last resort kabumut kadi ka jingbom ban sisu kajing keli kalong ba kai ke ba penlong ya ka BSF penuan sim jaka hamakorat hatu kata kajing don kam ka jongki ya khandau ka di last resort kamakorat kam dei ka border area bar ka Bangladesh lani bar kanu kari namakorat dang jengai sakumba sampau rupo kilometer sedu sa border area ka BSF kala don lupa ya ka office hathan rang nikor ti dang don kam sa ayupan bandang hak banyo jaka mokoran kamdi re resort nane kamdi re kajing don kam jongki kani ka ditang kajing temu kebapen artatin yangi na salendet kebapen artatin ba imat lese ke sarkar India ka don kajing temu ban pen kalaya ka mekhlia hi borok kui kum ka military state
ngila aru ban ong ba le se kene kajing bu ya ki BSF haki dong kithan mokrat kala bandon kajing deiru bat kajing temuti jubori uranium namar hadu mentai ki pajba ki dang persya ya kajing ti uranium bat ada sarkar India kadon jing temu ya kabanti jubori uranium kaban bu lupai ki tem sipai jongka kanang bakala ban pensuk ya sarkar India ban hiar thamai pajba ti halor kini kinorim ni na kaliang kaseng ni persya horkit ordan ya kani kajing temu thit jaka ki BSF hapo ki dong thai mokrat ni kerpat ya kadis council bahkan nombit panaya no si ni kerpat ya ki hima ya ki dor basnong hapo dong thai mokrat bakim dei panaya si bat kentang ya wai ni kerpat ru ya gitu kitrai kendo ki badon ni ki kendo jongki bakinom di tatno ya ka kendo syakini ki BSF namar ladang ngidi ya ka ngin samat ya jing jenjar ba hapo la kajong kadong kathanyi borok kui